Ardom ka to kay phanta alit tuhan pini nili sa Rohon be mixes videos YouTube channel pen isi ke break check RJ lir labang so RJ lir ko pilma lena lit theglong po pini nili tum Karbi Lammet Amei Volongkom Aji Aro methang jongjong Saihem along aliralon kipi ponji aphan pura nili tum ladak Volongkom Aji Aro Dun-meiphu Sar Akehai Sarso Tisso alang lipen jongjung nang jalin pon si pini labang so alir acham kapete ponji pu mithang jongjung Saihem lo lapu bangke alir acham kipi pontang lo non da pi pon bomla yang litum dalang ikha alang li pitu dap pen tami ilitum Karbi Lammet lamchong farman dore sang sepen apor ka cipi ardi ke cipi lasi pusona bang pu ilitum Volongkom Aji Aro ta non da dola moda du hilang si isyang theka pakla iglo lasi ilitum kadok kabe atokano kido Karbi akhai don ta alang li phani klong pen choropajir iglo na mokibang jilang ilitum risoi jang akai ta puson asai me kiding pon to thekje phan. Guys, I'm going to start painting on the wall, and this is the first time that I'm going to paint on the walls, and this is the view of inside view of our office rooms Karbi Lammet Amei Volongkom Aji Aro. I'm very grateful to get this opportunity, and I would like to thank our Dun-meiphu Sar Sarso Tisso, who encouraging us how to learn and how to make a beautiful decorations. Friends, we are in the office room of our Karbi Lammet Amei Volongkom Aji Aro. Today I am going to show you one of the unique and artificial video, and the video is totally different from the past video that we are going to learn from our Dun-meiphu Sar Sarso Tisso. He is painting on the wall in the office rooms. After finishing the paintings on the walls, it will be seen, you know, that it look like a beautiful house. Yes, office is also the house. Labangke nilitum Karbi Lammet Amei Volongkom Aji Aro Saihem thingnu lapo thingnu tapini kapang thira sai paklar bongji aphan litung ka bori pon ni marley tum nong klem pon ek bomlo ko ka pheka sai la pen litor pisarta la bun e thutang nanti ki thitang la so thengta kaprek long pangsam na beji phan nong klem pon bomlo dilitan non cherap don ikpo pamu bang painting sai lo cherap don ikpo Laksir tong tom lo. Kita pang som nang kong lo. Nang wet. Ting lap lo, nito mo pisar ta. Lakan these kali yo. Ante ka bori lo. Hem mithang Saihem pute mithang hem teng lo. Oke lang li rom pisar ban penang kam jam klem pon sini paduk pon iglo. Lai tha, kami tung ta. Oh, bye bye deh. Hai long bibit lang plik vào say lên. Oh.
được chả là non pu thot lo bang na nga din tum dak Lammet Amei chun mak tar dulu yo nan make aku arlu rong kalar ki pitang adim lang pai nang hampak lang poni po tum rap cabang tarta non painting poni bom lo lang lita pining mithang Karbi Lammet Amei Volongkom Aji Aro mithang Saihem lo maksud kapaklar pon kapang thir pon asai pamat bong yipan matematik bong lo yo lang ikha yo penang cepat dulu sartum ta si bitum karbeng long kedo tok anu kithe giding man kedo Akehai pi Lammet pi hir bang tok bang jirpu jirpi kadok kabe bantanang litum lani litum Karbi Lammet Amei Volongkom Aji Aro klem kedam puthak jongsi kelang dun sini ngecing sam dui klong le pulo tangte nang litum han panse klem kedam thikje ma hirjume sang pi pajir Dun-meiphu si ani kadok kabe ta ning ke pod kardom tum bithak me